محافظ علی چوان دم باش تو بخیر هاتی روداوی سلامتی به تو بخیر هاتی مالا خوشی سلام جبوی کردستان و دناف خیره دبن بجورازی بی روشاته براستی روشك تايبته يعني از باورد كم نمونه نوي دبكو نبن لتو دوري يعني جبركو تراستيا خو گوتيه اف قسمه بون تو زندانه دبو تو وی که چوا دنرخيني براستی دما من ذي اخافتنه كر جبركو ام شمنديا في دولة تركيا دزانن من زامبوت من بگرن شخو من گرتنجي من بنچاپ کرن هیوار نه شوه ده پشت بنچاپ کرنه کو بده ifade دا من بردان امجی شاشمان مگو چوا اف مگر بردان کو بردن چما دگرن دناف بین اوی ده دو روز در باز بو ده سر صبح ده یا من دی ساج مالا من هلدان و امجی جبر بی گوتنه کو مگو ام نترکن براستی اف گوتن تشتكو نابي والترك من نيامه جبركو ام نتركن اف جوان تشتكي حتى ايرو د المجلس دولته ده ببي اوينات يغوتن بلا غوتن نابي تركيا بزورن بغورن بكن تركيا بله اجل همبر في مناخف جبركو جبوي كردكي ها ترك هي فرق ناكه تركيا معنوي يعني او جيكو ترك خديه ورينا یانجی او ولات او جیکو یا اترکانه نه ترک خودیه منه نه جی ام اترکانه بله جونا کو نابه آلا خو ترکیه برا ترک بده ما فرق نه که برکو ام نه ترک نه امه نبی خواست ام بدنا فهم کرن زیده هاتا پارو کرن و نجات پرست وانجی هنبر من زیده پروپاگاندا کرن بله جبر از بیت ما گرتن و از هات ما گرتن يعني تو بچه هاتا تومت بار کرن وکه نمونه نکارن اشترا ببیجن تا چما گوتی از نه ترکم جبر کو نه ترکی يعني تومتين کو دخسنا استيتا چبوش بو تپه دار زینن بسروی من گرتن لی پشتکو ام چون دادگاه گلک تشتا دابونه دانه گوشان آدم گوتو شهید کردستانه جبر وی پیوی و جبر وان گوتنیم تف دابونه هف گوتن پروپاگاندای پکه که دادگاه اول دیجن مگو تشتکو مگوتیه تکلیه و تو بپکه کرتنه و هر کس دزانه کو از کسی که به فکر و رمان خو تکلیه پکه کرتنه دی ساجی مکرو نکر قبول نکرن گرتن نهمه جمره ادعانامه نات لیکولین کرن درباره من ده که تکلیه من بپکه کره هی آنتنه پیشت ده ماها نزد 1000 روپل چتا دانه دناوه ده یک پیوه که کو من پکه که پارست و تنه لی نیزه پنجی پیوه که من رخنل پکه که کرید دناوه دوسیه ده اوان بخوی روی من خوند دی ساجی من برندان دو مهی دی هاویتن 16 مهی و که هیئتا دادگاه گوریا اف هیئتا دویم بردامه دی سا جزا دا نبگرتی جزا دا لدر و از هفته 3 روز هرمه امزه بدم يعني دوزاته هنا بردوام دكنا وصداوي لنا هاتيه تنه نگرتي بله به ما کنی ویدی دیسا مهر دادگاه يعني وكيفي چند دوستيا ديجي جمالاتم وكرم پارجي از دیسا هاتم گرتن جبركو مجبور شيخ سعيد پیشنیاری کی باسنی لمیدان اسن یورت کرد دیسا یامن سر پکه که گرتن دور دجی savcı از دگرتیگه دبوم چون دادگاه savcı برات جبوی من خواست لی حاکم سالا کو سه جزای من کرد 3 سال و میک جزا دامن لسر پکه بله دوی دما کوت گرتی بوی مالباتا تجی هی از باوردکم چوا دکاریبون دبارا خواه بکن و او نحقیال تهاتیه کرن ورق ربو کرن براستی ببی هاوی ام نزانن که جبر کل هم برمه دولته که به هر آوی سرمه باندوره مالباتا ما و کومله ما کرد گلمپری براستی خودی درکتن جبوی بی از 20 سال بر
تایبەت پارێزەر مامۆستا سوبحی ئۆزگەن نەوەکێ پارێزەرێک بمرە مژور بوو وەکێ کوردێکی وەکێ ماڵباتێکی بمرە مژور بوو دەنگێ منێ دەربە و بێ منفعات ئەو و gelek parêzer di alê dadgehî bi hiqûqî ve xwedî derketin û Kurdî di navbêna xwe de di vî rewşê de ji bo komeleyê di navbêna xwe de kampanya kirin em û malbata me di vî rewşê de pirsgirêk derneketin tenê tiştekî nexweş şêbû ku bavê min dema girtîgehê de bûn wefat kir ji bil wî pirsgirêkeke di girtîgehê de ku hatibe kirin di min û malbata min çênebû û dema zat me girtin jî êrîş hate kirin dar li ser min hate kirin di malê de û piştê ku îfada min dan di wî rewşê de jî hinek pirsgirêk çêbûn. Belê tu poşman bûyî kek Elî ku te ew gotin kirin yanî ji ber ku tu bibêjî ez Kurdim neh meha belkî zêdetir tu di zindanê de bûyî tu poşmaniyeke te heye di wî warî de tu dibêjî xwezî min e gota? Xwedê neke xwedê poşmanî nede belê ew dehmeyê dî ez bizanibim sibê dîsa mikrofon dirêj bikin ez ê dîsa aynê tişt bêjim û ez dîsa dibêjim ez ne Tirkim û tiştê ku navê wî Tirk û Ereb û Faris be neya min e ez Kurdim çixa tiştekê ku navê wî Kurd be ya min e ji min re nirxe ya duyem jî tiştê ku em ji îro pê de jî bikin em ê dîsa xebatê xwe berdewam bikin çî dibe bira bibe têkiliya me bi tu tevgerekê ku krîmînalîtîk hatiye kirin li ser wan an terorîst têne xuyan û pekeke têkiliya me bi tu tevgera re bi tu xeba ew kara tune ye lê em Kurdin û em xwe netewperwer dibînin û dirêbaza Qazî Muhemed Mala Mustafa Şêx Saîdan dibînin di vî rûyê de em dixwazin bimeşin û her Kurdeke ku Kurdîtiya xwe biparêze nayê temane ku ew pekeke diye pekeke ne berpirskarên nasnameya min e ez dixwazim vî bidmenîşan ez Kurdim bi kesetiya xwe de ez ê biparêzim ez ê dewam bikim ew ne deh sal jî bidin ez ê dîsa dewam bikim. Gelekî spas birêz Elî Çeven serokê Komeleya Pêşengên Kurd tu mêvanê me bû zor spas.